Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Alah apa voi Jong? Are rut pihapian deh chattingan. Dengan mun kageng lah pakai papi nama lo lonjok chattingan ben sapa voi? Bentang pacar rut. Duh kaki Jong. Iri bilang bos. Ibene ke ngiri. Sambil dua apa hunan chattingan dek na di kota aja kok ku tak pasang lamun temu narua. Ya ari ya abi kok pas pentak dekir rut. Mari ngebelo ke bapak lah. Cuci kaki pasang di podcast deh yo. Bodoh rumah kaki. Siapa nyaman Jong? Princess Mia rut. Aduh. Lata asing nyaman jerelan bini becek mun jadi lah. Apa tuh geronda juga rut? Gila biasa. Princess bude princess apaan malah. Aduh, lain dah Cong, lain Cong. Kasar kok jadi lah. Jika anjingnya keren jerut. Saya gak bude bawe lah dibudin dia. Tuh, lepas tamun jiru mengko. Ron. Sengkok benih keng polan iri. Lan kaki sabu kalna jeria. Tapi emang orang aku keluarga Ria, cereng aku keluarga Ria nje tak yang biasa hari 2 hari tapi seumur lah Cong. Cek sak bisa kakek nyari nih bini, papas teh ada, papas teh ongku. Cek nyari lo Facebook, lebih nih bini saya ada nyaman aja beda princess, ben ibu dan ki beda bawe lagi ruang. Terus dia ada menurut, lanjut akin kok. Ya mon kakek lah mare. Anu kabapan ben bapan lah mara kebai kesepakatan. Ya kok tak bisa anu jadi iya tak rono orang bocong lah panjang kaki ben bapan. Cuma jie tang saran guruang. Reng keluarga Arian je tak yang biasa hari 2 hari le saumur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak langkong pak. Aduh, seporan. Tepak benih somani mangken tak keduan beres. Dan pak benih king tak minta pak king teruanyak tanya. Leres kanto ki compon pak hadir. Oh, songku keng purmain tak langkong ki ngereng. Ketika keng tamu ngereng. Dari Kak Dim mah? Dari Murleke kayak gitu. Oh, Murleke. Murleke ini kan mungkin nih mur tengki. Engki nih mur keng bagian mur songai ya kan. Loh, berarti berak songai ben mur songai tak pada ki musim mah. Cak mana bi Murleke nih kaba aku duit telok musim. Loh, Ki saya nomor situng musim nih mur. Nomor 2 musim 6 hore. Nomor telok nih lain musim salju. beda musim saljuna Pak. Engki. Kitikal tak langkong sobung kopin ki cek reng sobung nek bini kesabe sateje. Oh engki Pak. Saestona kanton ika agaduan pengaturan. Aturan iku. Apa mah? Pematur. Engki pematur. Oh engki. Lanjut mak. Engki beda apa? Ki sanika abdina keduan ajam lake nangki. Engki. Macam lek ajam biniin sampeyan sanika. Oh, nikah maksudnya apa? Tore nah berjeber bule keng tak oneng sama anak-anak nikah. Oh sanika Pak. Abdina keduan potara lake tangki. Se lebur ka potara biniin panjenengan. Oh. Duh, lamun lereng matura. Cek lek rumin dareng bini lek kebaki mun semunan. Mun ketemun ben orang si tak ngerti pas repot. Tak kalah garing maca kitab kuning tade maknana. Engki. Siapa sera? Se Princess Mia cepon kali. Princess Mia. Engki. Tak langkong ki, gula tak keduan potra sama Princess Mia. Gula potra bini keduan telok.
sewak tuaannya mana Maryam, senomor 2 Hotimah, senomor 3 Samia. Saya kak di mana nih kasih orang sobung si Anya Princess Mia. Pula si nomor 3 nikah. Pak. Samia nikah. Oke. Mungkin timen tanya aki dak potrana panjenengan pasti ras mana potrana. Ufron Cornetto. Angki telepon timen dak Ufron Cornetto. Oh, iki Pak. Talangko nggih. Ki. Lo, Cong. Engko mila lo lebih kakek. Siapa nyaman na sekretariat? Mila lola apa? Pendera juanya mana Princess Mia. Cuk bapak ada pasukan DVD mo lolo. Oh, iya, Cong. Iya. Nyaman bapak siapa? Nyama teki nga hadir production. Nyama panggil na hadir official. Dia. Oh iya, wes. Jelas pak. Katina apa Jepon? Engki lah ras, Pak. Princess Mia. Makanya man bapaan pas era Jepon. Asma daging Jepon hadir production. Keng panggil biasa panggil nih Kak. Hadir official Jepon, Kak. Hadir ofisial. Mangken pula si Asmana Sami ya nih keteki. Nek, Sami ya. Kenapa pak? Lura nih, iya beda tamoy dari Murlek. Kayak tanya Princess Mia, apa bener nyaman kaki oba Princess Mia? Engki rasa nama Facebook pak. Duh lah kakek, nyamai bawa salah nyaman bapan yo bawa hadir production. Lah di sini. Oh engki Jepon, berarti leres potra bule si Asmana Sami ya nikah. Oh, oke. Yang ketika sekak dinto saus pak, deki bulatannya dia nak kanan, mana bi nak kanan kasokan, deki lai hubung naki telepon naki, Ki. kipon sekak dinto. Ki mana bi sani kampon toko Pak. Ki. Opon. Ki. Ngira. Langkong ki. Ki. Reng Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Nek, Oke pak. ki puruan, jangan reng tuan upron Cornetto. Ajuan dena, keng minta kakek. Bak bener kakek burleburan di upron Cornetto. Oke pak. Pon abit saya bulan sering kak ufron. Oh, Petrema berarti bi bapak anak ya? Engki pak. Oh iya. Singak cek bangun banyak main ngak kelak ruang. Lajak lah Sami, ya nyaman ya lah Sami, ya jadi beri princess. Apa boleh ki beri bawa? On tebak pak saya celing ah. Duh lah, saking gini anak TV lah pampelkot torete rote. Loh, jadi Oke, siap. Laksanakan. Silakan baca ya. situng 2 telok. Katina apa Jepon? Engki lah ras, Pak. Princess Mia. Makanya man bapaan pas era Jepon. Asma daging Jepon hadir production. Terawala. Telok. Kaki
Kenapa cepon, Pak? Bu Maya Cakin dah, Bu. Iya. Hitung 2 telok. Kenapa cepon, Pak? leres cepon asmana Princess Mia nih apa Princess Mia. Iya. Asman bapak Mas. Lo kengki pada motor. Gila kengki pada motor. Tarik nafas ketian lawan. Kok menempat tau kena mana lah kena bulu. Enggak kena lu. Kamu. Dia bilang ya. Saya tanya dulu sekali dua. Mungkin pada dulu sudah. Mayo njat ada lah. Yo. Tung. Nafas. Hitung 2 telok. Kenapa cepon, Pak? Mungkin leres Pak Princess Mia aja Pak. Asman bapak Pak Sera. Asman bapan deh. Enggak. Sekarang